Aya tukadina bere na dereti na mheshimiwa Kate wa Ruguru mbunge wa county ya Laikipia. Ni gari uria guthoma SMS tondu ona tukiragia cia bururi no nginya tukiria ona cia county. Ona korwo ni muragicokiri gotini ria Supreme ni uri twira uria uraigura waigwa ni twacoka igotini ria Supreme na no wega muno eroreri itu haria hothe muri ni tondu wa uthi na mbere na gututumira ndumiriri ria muratuma. Thina wa Laikipia ni thirikari kurekereria andu menyiteire mishinga andu aya nio maratunyarira muno tugiteitheka atia nigurikana hede mwe mheshimiwa Senator Jijikari kiugete ona aya gena makineo mishinga megicire besiga ni hakwetwe na ngahihio ya gukorwo gukianditaga mahetwo NPS kamaitwa license ya gukorwo mena mushinga no wagikora kuri ndurire imwe na mishinga koguo koraga kwi mundu gukira atike ni akuhuthira weapon yake na njira ire tagirire na riu ri no maundu macio nimo macungirire gukorwo tugicinirwo ranches kana migunda na mikawa ya andu kuria oro hamwe na thunguna ni kwindi murigite kumemerekia mukigweta horo wa mutumia mwetagwo Cookie Garman mutumia mwene Laikipia Nature Conservancy na muthungu iho wetagwo Triza wirika kuhurwo rithathi oro na mishingo yo turari horo wayo na agitukania gukua makiria ma ranches lodges ithathatu nicinitwo na ikaya na icinagwo ni itoi inyitite mishinga regi wakora ni rathie moko-ini mandu matagirire na I agree gwiciria conversation tufati uko tukiambia Laikipia ni ati either andu othe makorwo mena mishinga kana korwo ti uguo ri twitikirio nginya na andu aria mararithia oro nao makorwo matari na tukwa tukigati tukiga uguo ri we will not just look at Laikipia county alone tukwa tukirora nginya neighboring counties tugiana mishinga Thaburu na Isiolo ucoke ningi andu aria mari haha mararithia mari gundu gwitwo mara ni maimo na tondu muracoka bunge omuthere iyo nende togitwara thini wa bunge. That is very possible na juge ikoretwe riri cirira thirikari gukorwo tukiongerera NPRs na nginyagia andu gukorwo makiequipwo nigetha mahote gukorwo makirangira indo ciao na juge iyo ni dialogue kubatara igwe nyewe ta county leaders gukorwo tukiaria hamwe na counties ici turigiceirie na juge governor Deitu Murithio hamwe na tongoria turi nao tukote tukiana conversations gukorwo tukiaria na confirmire andu a Laikipia ati rugano ruru murona rwari kundu kuria gugwitwo kundu kuria gugwitwo social kwageire na kindu gitagwo gun drama ya makiria ya mathaa matatu ya andu aria marithagia mugunda ucio wene mari na mishinga ya njira ya thite moko-ini mao na njira tagirire regi wakora ni mushinga wiyirwo mundu oragirwo oyo maruire na borithi mathaa makiria mathaa matatu na I want to commend and say not kumanetwa ngombe cini ciakwire no twarie wira wama guti mundu wakwire na twarie wira wama kuri raia makwite moko-ini maito ici ona thigari twarie wira wama makiria mathigari nyanya thiini wa Laikipia ni ikwite twarie wira wama makiria mathigari 14 ikomete in different referral hospitals thiini wa county ya Laikipia koguo tukiaria horo wa mishinga ni undu very motive na undu very sensitive na ni tukwenda gukorwo tuki make sure ati guti andu marahewa advantage ngombe cicoragirwo kwa maoni maku ni batie kurihwo rake admit juge kiuria kiritu metodo for the first time ni ndironire Raila Odinga manyitanite na andu a NASA makiruga makwari horo wa Laikipia na turakora na tari we are reading from the same script nake kana nitwetikiraniria nake na nikira ndigenda kugani atiriri gutire moyo uri gorota moyo wa mundu twari horo wa ngombe ni guciarwo engi no tukauga atiriri moyo wa mundu mbere akorwo kuri compensation ni fati gwikwori reke twabe turirwo andu aria makwite na ceka cia igatire ituro thank you na andu no makwendete andu a Laikipia magithike muno thank you ndio no ria muraiga ndio ni interview tureka niciuria ni ndiroria mheshimiwa ni uyu wetagia andu a Laikipia ciringi 2,000 cia mai SMS yoka na kuriona thina wa mai Laikipia ona korwo murakiuga president akira arehitithio wira muingi ukiro Nairobi na gutigira muthamaki ni akatire no mathina maya ni ngwenda kwandike mawari horo wamo mai twina thina wa mai maingi horo wa ciringi 2,000 nditikiria ndio dismiss tondu mundu ndungiandika SMS uge ni mwetio ciringi 2,000 na nduragweta umite ku na kana no wagwititie mbeca ucio no utike muhuhu na ukiaragia rekademi carie ndina mbere kwaria so kira ndigenda kuga Laikipia kwina thina wa mai na twario horo wa ma ni ati Laikipia ni gukora tanu na nyukie Laikipia is kwe very dry sorio kundu gwitwo Gobit kundu gwitwo Tigithi kuria Matanya na tucoke tuthie kuria Laikipia no yothe kwina thina wa mai Laikipia Westoro na kwini gukora kwina thina wa mai
no gakora water levels kana mai mara mari kura tiri-ini ti mai maigi mekuo koguo ni makubata gukorwo magicimbo guthi nathi na nikio gakora ringi twenja demu cikawa na ihenya no gakora tiri-ini uracoka na gutina mai makuigana so no nginya getwetikira ithuothe kuma thirikari nene from the president Uhuru Muigai Kenyatta na ithuĩ gukorwo tukinyitana gukorwo tukiaddress SMS yogotomete no mundu uretwo Shiko kuma Ngenia na Nyukie na uhoro wa mutino uria ngukoretwo ngimwira yes please ni twarikia ni ndarikia kumenyithio ati ni governor wa county ya Nyeri wagĩa kana ngari yake agĩa na mutino haria gatagati-inĩ ka Makenji na kundu gwetwo Kabati na hindĩ rĩrĩ governor wa county ya Nyeri nĩ atwarwo kana nĩ aguthũkio thibitarĩ kuria muno wa Thika nigetha agitangikirwo ni mutino tari mwega wekeka haria gatagati ga Kabati na Makenji ndikane tondu wa mbura eno eroira ngari ya governor wa county ya Nyeri na egukaga guku by the way uka ku Inooro TV agia na mutino gatagati-inĩ ga Kabati na Makenji na hindĩ rĩrĩ ni maguthũkio thibitarĩ kuria muno wa Thika nigetha makirorwo kana magitangikirwo kuringana na ndeto iria ciratukinyira guku studio hindĩ rĩrĩ tumuici mwega pole kuri governor wa Nyeri na ni thengio ni tondu wa raia gukorwo magituku gutuhe uhoro na ihenya na oroguo akiuga ti mutino mwega no ni tuguthi na mbere na kumahoera governor eri sawa na tuguthi na mbere na kumumenyithia ni tondu ni aguthukio thibitari na ndigwiciria kire na uru na ndereba wake na andu othe mariega andu a Nyeri mutikahaguke no ni jeni mukorwo mukimenyithio muhoro kuringana uria mari na twamuhoera aigue wega magukana governor wakwa Ndiritu Muriithi ku Inooro studio Regio Kate na no ulitairo cio tajuriria Kate atiriri KPR ni Kenya Police Service mararaga jari na mena marihagwo no mararaga ja makigitira andu acio marihagwo no metoga KPR initially andu acio mafati gukorwo makirwo ni thirikari tondu gutie hindu nginagira mundu icembe athi mugunda na ndui wa munegeri icembe athi akarime ariria kikana ririwo naki koguo ndigenda kuga wiro ucio ni witu square katongoria thirikari nene izuri vitu vati gukorwo tukirora na niguko giconfirm ati kura Laikipia North mheshimiwa Sarare Korere ni jintu kwa nake bunge nigukorwo ngimuria kiuria kiu nigetha soonest committee cia thondeko thiini wa bunge ona nginya rita thondeketwo twate gukorwo tugithio official boynet gukorwo tukimenya allowances to ni jume na allowance nini mafiti kwayo ikumakinyira kwa kinyiro horo cio nigetha mahote kuruta wiro ucio mari na mayo makurangira adu a Laikipia County. Haya, he mundu etagwo Daniel Wakahe. Daniel Wakahe ni wa kuma Karadi na githike muno. Ngarua. Ni umuwe. Muno. Congratulations Kate. Nundu wa guthurwo ta mubuga wa county ya Laikipia. Kiuria ni riri ni uhoro wa matu na andu akura atindika maheo mawira thini wa county government na aria angi matikaheo mawira. Na andu aria urenda for example Chief Officer for Youth Affairs urada mundu waku number 2 murugamo waku iguru rigie kuriukio kwa reli rugano wa rwa Nyambura kuretwo giturehera ohwa-ini guku kwa Inooro TV thank you man of Daniel Wakahe mugeithike na andu Karadi nyothe njoke go confirmire Wakahe ni mahire kura thirikari ya bururi ndeto cia thirikari ya county chief officers mathiaga donie marorio Deloitte ana kure body itagwo the County Public Service Board ile koragwo kimarora na maretwa mahatukagio ni MCS na ni Wakahe ndire MCA thaici mundu ta maito wa county koguo andu aria mafati uko ukiuria kiu ni MCA na ningi kiru you are well guided you know where to direct your issues wakeri horo wa reri it's exciting na uko tukikenda uko tukimenya ati governors aito na hamwe na thirikari nene na hamwe na radio corporation maute kunyitanira na ni very soon magoko makiandikanira agreement ya njira ya uria magoko makirurumukia na kuriukia radio na nigwenda go confirm ati counties ciothe kwatukira the county assemblies ile magoko makihudira kwatukia the 100 million ile every county starting from Nyeri, Murang'a, Kiambu, Laikipia magokoro pledge nigetha maote kururumukia twabe gukorwo kugiana megithi ya makumbi ikiota gutwara raia oro hamwe na irio citu na temere kuria mwisho wa reri mapwira gwe orire kuria gwitu na nyiki
ni ndenda kumukonfirmira map ire kuona urenda kumiona turenda mugithi ucio hatukiukirite na nyuki uthite ginya Isiolo na tumukonfirmire ati riu nduripata guthi kwa indo ciaku kuria gikomba biro ciaku gikiraga matatu ciothe no thina nisani yaku comfortably merigo yaku umekira wagon tuzamanio haria redio hara tuikagiria kura tonyo jikagiria kura andu mahote gusafirishwa na merigo yao oro hamwe na ngombe cito na mburi cito igioka guku Nairobi makiria guthi kuria githijiro kia Michael nigwa gukira ati mafu yorira ni undu wa ikeno how do you nigukunitore ni urioka ukiosere no taoni ya nikireja na nimedejaga nigukuria kia na nyuki no ndirona andu anyire mutikama kia andu anyire tikira ikuhorera SMS dona mugituma nyingi muno governor wanyu ni agia na mutino no ni atogurukio rifitari kuria mwana wa Thika eteriria kurehwa Nairobi nigetha atagekirwo makiria agia na mutino gatagati-ini ka makenji na kabati kuringana na SMS iria ndiratumirwo na kuringana na andiki aitwa mohoro aria maranginyiria uhoro ndio haha ni ati governor wa county ya Nyeri mheshimiwa Dagitari wa home wa Gakuru ihindini riri agurukitio kuria Thika akarigitwo thutha wa ngari yake kuria na mutino utari mwega na nyukie ici ndokuga ndokwaria ate ndore thino wa thirikari andu maranjira na nyukie maranyarirwo ni thigari cia county yes wathiate akire mundu atuma SMS yaha tutuka tuothe ginya yani ati magoti maria andu maretio na nyukie town biashara ndengihurika kuu aya niyo maguthurire andu ana nyukie thangiu na ndamugeithia oro hamwe go address icio nyitithania na mataoni mothe tondu he watho twita finance bill wahatukio ndwatukagio ka affect andu a taoni imwe but wa affect account yothe ndimu confirmire tone joe procedures ya county assembly ati gutire watho MCAs aria mari thini wa county assembly of Laikipia as at now baotete gukorwo magicenjia tondu turi gatagati ka mwaka watho wa magoti uthondekagwo kiambiriria kia mwaka wa thirikari ukoragwo ri mweri wa gatandatu guthi ginya mweri wa gatandatu kugo kira gwenda kumukonfirmira akorwo kuri magoti magi muretio niene gwenda uthie ofisi ya county administrator uthie urie kioria agikwa kuri igoti urona uretio litakoretwo rikirihwo tunije gatagati ka mwaka ni jiguti magoti muretio nakorwo kuri kindura harasiro reke tuge rigino ko rigini certificate ya health kura drama mara kidil na kunyita food handling ado maruga irio andu makuria kana andu cirakigituma andu matuke ni makurwara na kiandigida go confirmira gutire muthigari Nairobi kana Laikipia kana ku wina hinya wa gutikati mundu ni agukuharas afati ukakwira ndire na license na akwira biashara yaku thie uka apply license no guti mundu wetwa rutha gukuwa irio ciaku kana nyanya ciaku kana kuhinga nduka yaku he mundu wekira mukonde horo ciwa heana arauga ati ciara thirwo ngombe 74,300 thegio no yo ni mundu uretwa Mashakuma manage arauga we nionire ati ngombe 300 kana kiruga no rutherio riu ri guku Laikipia kwina arithi kuri na arimi na nitumendete kama kwina aria maragia ruru turaria na makaruigua na aria matahota kurwaria andu ayo the kit magirone guikarania atia ni gugatiri kama na kwa ajitikiria jadi tukithweli hani alia marafiki zangu wa Laikipia no mimi naheshimu nyinyi kajua ufugaji wa ngombe it is an economic activity na mimi najua nyinyi mnatii sheria na amri saa hii Kenya mzima imenyesha tafadhali hakuna haja ya kuingia mkujikute mko katika mvurutano na serikali kama unajua unalisha malisho ambayo si mali yako itakayofanya maisha yako ikuwe hatarini ama ngombe wako wewe yeye anakuuliza tafadhali toa manake serikali itakuumiza na sikitaki hivyo ya pili sisi kama majirani zenu hakuna mtu kwa boma yake hapana kula matumbo na nyama kila siku na tunaheshimu mbuzi na mangombe yenu ndio tunakula kila siku hata hii Nairobi hata huko kama wanakula nyama tunauliza nyinyi kwa jia heshima usilishe na usiende kufuga ngombe katika shamba ya wenyewe wachana nao kama tunahitaji conversation ya kulizana nyasi itatoka wapi maji itatoka wapi tutafanya hiyo naomba tulinde Laikipia County kwa moyo wa ujasiri na ukakamavu
kuhakikisha kwamba hakuna mtu atakayetoka katika kaunti jirani analeta ng'ombe kutoka Wamba na sehemu zingine. Nao viongozi wa siasa ambao mtu analisha ng'ombe, unazurura hii Nairobi alafu unapatia vijana kazi ya kulisha ng'ombe, na wewe unakuja unahatarisha maisha hawa na mang'ombe yako, alafu unakimbia kwa magazeti kupiga makelele. Tafadhali tunawaonya, mwache hii maneno kupiganisha watu. Tunataka kukikaa kwa njia amani, mudokore idiare wakore mareme bikani na jira hili. Hero ndio mimi ogoge mare ya naruo. Ingine ni sova link, tutaongea ingine baadaye. Na ndega nituikaranagia wega na tondu ngai haice cirareirwo kuma kuri andu maromite county ya Thaburu na angi kuma kuri Isiolo nitukuria county commissioner wa those two counties or amwe na governors mao. Tafadhali mutige gutuma county ya Laikipia ihane ta tutikite kingero na inyo ni nyumurare yoso gothi. Thegio andu marakena nginya ni uracokia ciuria ni uramba kuthira ihinda riu kugea na uria ukugana ni wega uguo. Ini ko kuhutia muno ni mathina maya thini wa Laikipia tondu Laikipia ni nene. Oh my god, Laikipia North jari horo wa kundu gugitwo social. Social ni kwa dage ko ni kije muno kundu kuria na maikara na yega na Mupokot, maikara yega na Muthaburu, maikara yega na Mumathai na jitu tikotu lina thina. In fact mathina maige madwa Laikipia ni makureherero kuma naja na marama ni marikuo ni maadu makwenda kwikira mahinya matari namo. Kere kundu gugitwo Laikipia West waditagwo Kinamba kwa mheshimiwa itagwo Peter Bomi, hadu gitagwo Ben West Korea MC wa Korea Olmoran na kugakora ni marahuro muno. In fact ginya kundu gitagwo Sarama hadu etagwo na pesi duwe kuheririe katagati ga county kuheririe ruki ari horo Laikipia ise kuheririe muci wa Nanyuki ugikuma pesi guthi Nanyuki ugithira less than 40 minutes gukorwo gikinya adacio gukora mundu arutirie mucenyo Thaburu kuria okaginya pesi guka kurithia kwene nindo cio kira digiuga kamau tutitwa kinya handu katiba itigi marite handu ngiuga atiriri ndugiuma county ya kuthi county ya ginto ndutikiriti handu ngigiria mundu no ni atiriri niki gikugiria ndurire guitana thakame niki gikugiria gukoro kuri na masaka between communities thini wa county citu niki kigigiria ni igwa tongoria witikire ndumwe mundu age atwana turia kuota kurera no gahikia atimia ria kuota kumenyerera no ukahota kurima mugundo ria ukumenya ni kuota kuhanda mbegu igatu ng'ombe twaku turia windu kutuka ni ukurwa na mundu akoro ng'ombe yaku ni ngiri imwe menya he kuria kuma tumae na kuria riri ithagia no ndungiga ng'ombe ngiri imwe uturi othambaga kuma muci umwe ugithiaga uri ungi wa baitu nduri kwira gatagati atiriri me mundu wa kugeithia retwo rici kuma muthengera ni marakena magikuona ko Inooro TV no gicokia ciuria Riri Simon no kaguku Riri Simon ni muini na ni ndona atuma ndumiriri aroiga moriria waku urafatara uria mekera thio thio giciragia kinge na kinge na ndirona ndumiriri andu makejera governor wa county ya Nyeri tumwishi kuhona kwa naihenya ni aguthukio ristare kuria Thika mena ndereba wake ni mutino uria magia aletwa ati oyo hello Charles kumana nyukie hii maneno mingi sisi hatutaki tunataka kuona watu wa Laikipia wakifanywa kazi maoni make uliza Kate magota Kate kuhusu ndovu huko Moteto aletwa duta thegio ni tondu wa guturirikania tondu duta ni joe tukihoya kura makiri ithuothe uhoro wa human wildlife conflict ntukweta tukiaririria uhoro wagu na no gwire direct gatagati ga KWS ro hamwe no tongoria wa county ya Laikipia uri iguru kumaria turigite kwanirie na inyu na ndimo confirmire ati tutingitikira munyariro ni itoi na mishinga tauma kwariririe cia ng'ombe na itoi na mishinga riu ningi bebere atigara mugunda ituike wa macogunu uguka kumiria na go confirmire ati maternity ya jogu ikoragwo ku kwa kina ditagitagwo permanent na nendo cio nyugukora nyamu ni cito no ginya tucie gitio no ngirora hari active ikoragwo kirora nyamu cia githaka utangiota kuhutia jogu kana miurage itondu ni kunyitwo ni thigari cia KWS so kira digenda go confirm wiro cio ni witu igitithini wa national government na kinya hara tukinyitie I will take up that na mheshimiwa waku Patrick Mariro kwa Laikipia to make sure that uhoro wa dog wishi na jogu ni jatika nego shughuli KWS aikoro wa macoguno andu aragi yari oyo muigire kuria national park ya Nairobi kana kuria kungi tutire na njia ndera tutire henodo andu marahuta no ni ndiwe gutogo nyodo wa ikiro cio memerekia Maina Ibrahim arauga ni wera ni university tigirira na wahingia kiraniro kiu kia university ya mudorori wa afisi ukahingura ri na nyukie
na wa muthia twakurora ugo ni turona we mu yuthi wina agenda ko ya yuthi macio matatu uhoro wa university ta maito wa county ni gweto ngiari uhoro wa cukuru muno na kuria gugwitwo Laikipia campus ne jene gukoro ikihigurwa na ikirurumukio ringi nitondu kuri na construction irathi na mbere na nida appreciate leadership ya students akina Ibra na iritu mariko meta kwa kina Damaris na gera matogoretia students ro hamwe na rutani anyu kumukonfirmira ati kuri kiwanja kiati kire grabbed kuria town ya Nyahururu ndikwenda kugweta nikiwathire na beno ni mwene yake waje kiu ya town campus kire kiwaje kiu ni tugukifuata ku make sure ati twana tu turarorwo tikentu kumenyekani kuku gitongirorio nigetha andu matike kwa town campus Nyahururu wakere ntwali horo wa university gatagati ka Laikipia North na Laikipia East tondu rutina center ya mathomo na tutaendelea kufanya hiyo kazi wa mwisho jigeni thegio ni tondu wa kujitikira ndo Laikipia oro na guthura na ndimu confirmire ta beoje parliament na digi mariku ethe na ninde mwire gwithiha tikuo qualification ya gutika mundu ya kuruta wira niritana ryaku passion yaku lakini nikyo ndira mu promise ati digusonga kirathi nitapambana kuhakikisha kwamba Laikipia ni muroneka na baigere ati guti office ya minister digigira kana PS thie niganige ajuragie wore wako na witagwo ni makota kudeithia tondu Laikipia ni muroneka wafisi yakwa igukoro kure musi wa Nyahururu na kudugu gitwo na nyukie na nitundu ni mukioe bugeti maundu maingi makoto magikika ofisi soonest thirikari kota guteithia ku establish ofisi nitukwambia na nimukwambia kunyona maturaini thegio muno mwezi thegio na mugitithie thayo na mutikahurwo ni itoi itashughulikio thirikari inogoraga criminal tangikoro ndu na undu mundu ureka guti mundu gukuria areithi wote na wapenda na tuchunge Laikipia kwa njia ya amani tona wetekira we mwethere ngore thimo yake kuyo yugaga atiriri ukoro uriaga withe ucio ni mheshimiwa Kate Waruguru ni mubunge wa county ya Laikipia nderetwo tukumikinyia hau thutha wa kwinirwo ni Mantoni njoroga wa githejini araingira mari na mundu ogwetwo Nicholas Kanyi makerererio uhoro wa wonjoria na maundu ma uteti bururi-ini uria siasa ciagariura riu ningi ni turacokire Supreme Court tweterere na kucira uria gucirwo tukigwe igoti riri nario riguturoria nako tugeina gweterera na tugena thayo haria hothe turi twata gucokera tabarire no thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini titago kukumagwo gitagwo Kamau wa Kang'ethe na rangi no uria wa mbeca